وجن كان يوبلو مالتي عنت كان يوبلو كبسا مدحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو ودبي مدن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلت نايز چانل كما تخونو ጽبقت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو اقداسن واهناون تحستوتات ازنالكم متسينا لنا حساب زيامد اكسام مودة نايز مدام سانا كتصونهم بخبرن قدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوخمن حسابكمن بحناس من قد مقداف دماني وتر صاوعتناي نايلومي اقداسي فليز بلا رستي قون مغنيات مدنا قرار استوان سلا دماسل قزي خي وسدنا بز بريك النيوز بلوون يجمر. News, we're hearing from US President Donald Trump. He's posted on Truth Social. He says the United States will be hitting Iran, whose Navy, Air Force, radar, anti-aircraft, and all other forms of defense, together with its most offensive capability, are gone very hard tonight. At some point in the not too distant future, we'll be taking Kharg Island and other. كم تري وزل لهم دونالد ترامب أب زحلف إسران 4 ساعات دارجان عالم كم حسون بس بيتواين تبلنا مجنانا يكونن زخانتايو لك كم تي تذكروا تحرقينكم أبتي نبل 30 شو من تنمعلتنا هي تكوينات أو ربع تكبابا بيلو مالتيو زجبرو نزي civilization نزي لو مليتك أطفاء إيران بنتو تاتو نايم ممنشونا إلكتريك ولا قال ملا كله كعنوة يلو دحر مفكروا ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ፖስት እናገበረ ንብሙሉ ሻቅሎት ብዝፈጥር መንገዲ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ድሓር ፍርቂ ለይታ ኣቢሉ ድዩ ዋላ ብዝናትና ዋላ ሰዓት 3 ናይ ለይታ ኣቢሉ ምስ ብመንገዲ ፓኪስታን ተረዳድየ ዝብል ዝገበሮ ሕጂ ድማ ከምኡ ዓይነት ኣብዚ ሎሚ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ዝበለዩ እዩ ነይሩ ዕለት 11 ዝበለዩ ነይሩ ወርሒ 6 ንኢራን እዛ ለይቲ እዚኣ ከም ሕሱም ክንገርፋ ኢና ክንሃርማ حلف حليف ودما كاغ ايلاند زبحال بوتاون كوسد يلو انتاي كاغ ايلاند زبحال تملسنا كن رينا نداديو من غازومن كن قاصرينا بقى اويل انفراستراكشر ناتون غليلن كله كعنوه يلو عب فخرا مسغبره ماش لايك كمتا فنزويلا زغبرنايو اتخالون كمغيرنا ابينا كنت واينا نزي حجر زبل ابينا يفخرا زرباي تزاريبو الزربا زدما مستي 3 معالتا كتاتيلهم كتخاخسو زغنيو نابديق زبل كيناتيوم كملوسو يلسب زلعله شغلوتن چنقاتن غير مالتي برغت ندونالد ترامب بحرز زربا زي نكتامنو ازي شغار كون انديو مخنياتو دحرستو سنه ساعات كال بريك نيوز تبهله دما خنرينا انتاين مالتي زي مبزحتو سب دونالد ترامب نزبلو زلو امينو نكخيد بتعمي يشجر زلو because he has done this so many times يمزبلو زلو بزح غزي زغبرو سلو زخونه نزي زبحال زلو كتامنو تخل داي تخلن نغزي زغدفيو فلاي بوغن ايران نزي بريكنج نيوز مسمعو انتاي إلهم كسمعكم هي because that's also very important ايران انت عينت reaction نيرو ما بتمجمريا كم زعين زينا مستوعبه on whatever is happening this morning. We are very fortunate to be joined by Professor Mohammad Marandi of the University of Tehran. Great to see you again, sir. Good to see you, sir. Great to see the two of you. So let me get your live reaction here to the latest Trump Truth Social post. He says the United States will be hitting Iran, whose Navy, Air Force, radar, anti-aircraft, and all other forms of defense together with most of its offensive capability are gone very hard tonight. At some point in the not too distant future, we will be taking Kharg Island and other oil infrastructure points and assume total control. ስለዚህ እቲ ኩሉ ዝተባህለ ዓይነት ፈኸራ ምስ ሰምዐ ሓደ ካብቶም ኣብ ኢራን ዘለዉ ፕሮፌሰር መሐመድ መራንዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢራን ከመይ ትሪኦ ኢሎም ዝሓተትዎ ዝመለሱ and the United States of America. Thank you for your initial reaction here, sir. It doesn't surprise me. I mean, that's the sort of thing that Trump does say, and we've seen him carry it out in Venezuela and threaten to take Cuba, and he is currently strangling Cuba. And he's facilitating the genocide and the ongoing genocide in southern Lebanon, and of course the ongoing genocide in Gaza. So we have no expectations. But it's interesting that doesn't recognize that there is an Iranian audience out there, and they see that the Trump regime is not prepared to be reasonable, and that it is openly saying that it's going to take Iranian resources and Iranian territory. So that is going to do nothing but unite the country further. If there are those who are saying that maybe we should find a solution, even though it may not be completely
fair, and even if the agreement may not be fully just, but maybe we should accept an agreement with the Americans, with Trump in order. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ፕሮፌሰር መሐመድ ምራንዲ ሓደ ካብቶም ቮይስ ኦፍ ሪዝን ዝብልዎ ንብሓቂ ልባም ብሱል ዝኾነ ዘረባ ዝዛረብ ኣብ ስሜታት እዩ ብዙሕ ግዜ ዘይዛረብ እዩ ኢራናዊ እዩ ካብ ውሽጢ ኢራን ድማ እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ፈኸራ እንዲዮም ዝነግርዎ ፀኒሖም እቲ ናይ ነዳዲ ቦትኦም ገለመለ ክወስድ ዝብሎ ዘሎ ወራር ከካይድ ምዃኑ ዝነግርዎ ዘሎ ከመይ ትርእይዎ ኣለኹም ንስኻትኩም ዝበለቶ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ ዝገብርዎ ዘለው እዮም ንቬኔዙዌላ ገይሮም እዮም ኣብ ኩባ ድማ ንኩባ ንምውሳድ ድማ ኣብ መስርሕ እዮም ዘለው ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፎ ዘሎ ነተንያሁ እዩ ኣብ ቃዛ ጀኖሳይዱ ዝቕፅል ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዘሳልጥ ዘሎ ስለዚ ንዚ እንተገበሩ ዝገርም ኣይኮነን ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ንኣታቶም ኢሉ እቶም ኮ ፅቡቅ ነገር ናይ ዝኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ግን ገለ ክፋል ናይ ህዝቢ ኢራን እንታይ ዝብል ርዲት ኣለዎ ኢሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እኮ እንድሕር ተረዳዲካ ክረዳዳእ ዝኽእል እዩ መንግስቲ ናይ ክረዳዳእ ዘይደሊ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ተረዳዲካ ሰላም ምፍጣር መንግስትና ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ እናበሉ ዘብሉ ኣለዉ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ድማ እንታይ ምዃኑ ዕላምኡ ነቶም ኢራናውያን ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘብርሃሎም ዘሎ ከም ፅቡቅ ነገር እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንዕና ንኢራናውያን ምክንያቱ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኢራን ንምሕላው ዝሕግዝ ዘሎ እዩ ኮይኑ ዝርዳእኒ ንዓይ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ዕላማኻ ነፂርካ ምንጋር ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ከየተሃለል ከምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንፁር ዝኾነ ክንዘምተኩም ኢና ክንወስደኩም ኢና ክነጥፋእኩም ኢና ክብል ከሎ ነቲ ወላ ንኣሜሪካ ኮንድኹን ተጥሕነኒ ትኸውን ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ተስፋ ከም ዝቆርፅ እዩ ዝገብሮ ሓቀኛ ዕላማ ናይ ኣሜሪካን እስራኤል እንታይ ምዃኑ ስለ ዘጉልሕ ዘሎ ንኢራናውያን ሓቢሮም ነቲ ዝመፅኦም ዘሎ ንክምክቱ ዝሕግዝ እዩ ስለዚ ካብ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ንዓና ካሰናብት ዝኽእል ወይ እውን ክገርም ዝኽእል ዘረባ ወይ ይኹን ተርእዮ የለን እዮም ዝብሉ እቲ ናይ ኢራን ኣተሓሳስባ እዚ ኣርሒቆም ስለ ዝጥምቱ ነቲ ነገራት ዋላ ነቲ ፀገም እዮም ናቶም ረብሓ ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ ዲስ ዘገርም ኣይኮነን በዛ ዓይኒ ኢና ንሪኦ ብምባል መሊሱሎም ክንቅፅል ኢና ግን ድሕሪኡ ነዚ ዘረባ ከይወዱ ከለው የሓድሽ ዜና ድማ መፅእ to prevent him from stealing our land and resources. So he unites the Iranian people further. He tells the world of his openly 18th century, 19th century, early 20th century imperial ambitions. I don't think it helps the United States. And he's going to fail. Last night, that huge offensive, it was somewhat bigger than the previous attack, but the Iranian response was also equally tough. The United States didn't open the Strait of Hormuz. It's not going to be able to open the Strait of Hormuz. And meanwhile, the global economic situation gets worse by the day. Professor, I want to ask. ሕጂ ኣብዚኣኻ ንግሮ መንገዱ ድማ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ድማ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ድማ ኣብ ኢራን ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እዮም ኢራን ድማ ካብኡ ዘይንእስ ገቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂቦም ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ ምልውዋጥ ሕጂ እውን ሓዱሽ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ከርእየኩም ክፍትን እየ እንታይ ከም ዝተገበረ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስላሉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርኣዩ እዚ The last time you were on our show, forgive me if I'm wrong, you seemed quite optimistic about a potential deal. We've interviewed you several times. You seemed fairly optimistic, and you're very tapped in. You of course, have accompanied some of these delegations as an observer. This time around, just monitoring some of your communications, you don't seem nearly as optimistic. And I know that you speak to many of the people who are in power. What is the feeling in the higher echelons of power in Tehran? I've never been. ቀደም ዝተወሰነ ግዜ ቁሩብ ብዛዕባ እቲ ዲል ተስፈው ነርካ ገለ እቲ ነገር ከጋጥም ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓና ነይሩ ካብቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ምስ ዘለካ ቅርበት ናብቲ መርሕነት ናይ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፅሑፋትካ ግን ዳርጋ ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ካብቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ከመይ ዘሎ እቲ መራሕቲ ናይ ኢራን ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ኩነታት ብኸመይ እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ ንዝብል ክምልስ ከሎ ከም ሰብ ተስፍው እየ ፅቡቅ ንክኾነለ ይምነ ተስፋ ዘለዎ ሂወት ክህሉ ድማ ይምነ ግን እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ድማ ከም ዘለዎ ከተንብበካ ስለ ዘለካ ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳን ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ተስፋታት ኣንቢርካ ክትሪኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እናበለ እዩ ዝምልሰሉ ስለዚ ብዓይኒ ኢራን ክሪእዎ ከለዉ ነቲ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ካብ ንግሆን ምሸት እናተቀያየረ ማእዝናቱ ዘይተፈልጠ ኣዘራርባ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣካይዳ ናቱን ብኸመይ ክሪእዎ ንዖም እውን ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ፈፂምካ ክትኣምነ የብልካን እዮም ዝብል ኣብ ኢራን
ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ውግእ ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እንተዘይገይሮም ድማ ንኩናት መደብ ከም ዘለዎም እንተዘይገይሮሞ ስለዘይደልይዎ ዘይኮነስ ስለዘይክእልዎ ወይ ስለዘይዋፅኦም ኢሎም ተሓሲቦም ጥራዩ ክተርፍ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናብቲ ወትሩ ገዝኡ ዝኾነ ፎክስ ኒውስ ደው ኢሉ እውን ነታ ፅሕፍቲ ብቴሌፎን ድማ መሊሱ ኣራሲንዋ ማለት እዩ This way, that is almost an ultimatum now, that there's no more negotiation at this point. You went back and forth with them, you gave them 2 weeks, and now they have to take the deal that you have offered them, that you tried to negotiate in good faith, or everything goes and the people can be liberated. Is that what's happening right now? Well, that could happen if we want to keep going. And, you know, the deal is a very good deal. The problem with the deal is that it could be the greatest deal in history. They could wave the white flag of surrender. They could say, we surrender, we're finished, we've had it. The United States is the greatest power. Praise be to Allah. And they could do all of this. They could say it loud and clear, and the fake news would say it was a great victory for Iran. I mean, it's the craziest thing I've ever seen. We're killing them. It's killing them. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft. You know, we're flying. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንተደው ኢሎም ሎቶም ፎክስ ኒውስ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝረኽብዎ ኣነስ ከመይ ገይሮም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣሎ ስቲል ኣይበርሃለይን ኣለኩ ሓንቲ ሕቶ ሓቲትካዮ ክምልስ ዘይክእል ሰብ እኮ እዩ I'm telling you ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ እንተሓቲትካዮ ኩሉ ኣብ ርእሱ ዘሎ ዘረባ ይዝር ኩሉ ነታ ሕቶ ይኮነ ዝመልሰልካ ኣብ ኣፉ ድመፆ ሓሲቡ ይዛረብ ተዳልዩ ይዛረብ ገለመለ ከም ድሌቱ It's just a miracle. هذا جزء يكونس مبلكال أجزء بريزنت نا أمريكا كون مخالو دونالد ترامب يكون مبلح استزبن عنابو إذا متزرلو كن من تاي أمريكا وديقة خمزلا مرأينا تا دونالد ترامب يمزولو سلمتاي حنتي حتى صريت حتى كايو بتصبغ زخون حسابات أبكال حوتاتيا خي كده كمل سايكلني ولا تتدهو تتوقع قال نقر زوسخ حدش نقر تزخون إذا جزء بلا زلو دارجا صلاتنا تدينا خنبلو درفنا تدينا خنبلو تحديدنا تدينا أبزخون حتى يزنقر زمل جتوه فزنتاي يجي سمعك تقبرت في تنك أني خايل أمه أدري بكايوم نيرانوين قاليهم كما قسوا قال دليهم حقسوا نعوز في الدس بلو حتى يمزحتوا وقولوا زي فوكس كمي كم زقالة عم شاء الله نايك بطري في انترفيو كم زي سيريس هيكون نجي نعلم من كايو من تانا بومكم كله زي بقى نسو جغننت كسمعوا زخل عين انترفيو زكايدو زكايدو له انت ليه غيرو ما يمتصني الجن تايم زبلو وزلو كلتسو من هبكايوم كسمام عدل هبكايوم كن كسمام يدلي اللون حجي بقى سقمت دي هاتو زلوم نيران شفليقا نتز بحركه توصودي سدي علامه حجي بلو يبلو لوزي مالن ستديل كو صبو ينيرو جن فيك نيوز ميديا نت ميديا كوي فليتي خاطا ميديا تصرف زللن كان حماق ديل كغبر حسيب سلا زلو انتي كغبر يمير له انا زغبر كنت غبرك ولا ايراناويان تماريخنا يلوم صعدا بانديرا العلوم تماريخنا ان احنا دليت كغبر دونالد ترامب زهاجر وسدا دليت انت بلون ول فيك نيوز ميديا انتي كبلي زبل زلو بجاكاهم تخالف كل ميديا دونالد ترامب تسعيرو ايران تعويتايم كبلو سلازي انا زغبر كنت غبركو نعاي صبغ ነገር ብዛዕባይ ክዛረቡ ይኩሉን እዮም ይብላ ኣሎ እዚያ ታክቲክያ ክሰዓር ምዃኑ ንሱ ክገብሮ ተሓስብ ዘሎ ዲል ከርእየኩም እየ ኮምፕሊትሊ መንገዲ ዝቕይር ዘሎ መንገዲ ይቕይር ስለ ዘሎ ኣቐዲም እንታይ ብሎም ኣሎ ነቶም ፎሎወርስ ናቱ ወይ ነቲ ሰማዒ ኣነ ፅቡቕ ዲል ከምፃልኩም እየ ብሓሶት እቶም ሓቀኛ ወይ ካቶም ሚድያታት ነቲ ወረቐት ሪኦም ክዛረቡ እዮም ሕማቕ ዲል ምዃኑ ክነግርኹም እዮም ኣይትእመንዎም ካብ ሕጂ የዳልዎም ኣሎ ነቶም ሰባት ስለዚ ዝገበርኩን ተገበርኩ ዋላ ኢራን ተተማሪ ኾምሲ ቲ ፌክ ኒውስ ሚድያ ዝበሃል ኩሉ ሚድያ ማለት እዩ እቲ ምሳይ ኮይኑ ዘይዝምር ኩሉ ይሕስወኩም የታለኩም እዩ ዘሎ ስለዚ ኢራናውያን ኤርፎርስ የብለዎም ገለመለ የብለዎም ኢሉ ትማልዳ ሄሊኮፕተር ናትካ እንታይ ዲሃሪሞ 43 ጀታት ናትካ ባዕለን የወዲቐን እዚ 25 ዝኾነ ድሮናትካ መን ዝወድቐን ዘሎ ዶንት ቴል አስ ዚስ ናንሰንስ ብሓፈሻ كم زلنا بلا أبز تليفون نوي هم تزاربو أنت غريبكم سي أي ودني خا most of their launch is fake, believe it. And they told me, they said it's amazing how well we're doing in the other countries for years. They played Obama for a fool. The JCPOA is one of the worst deals I've ever seen, other than NAFTA, the NAFTA trade deal, which was, it says you can't hear that for easily. Yeah,
We know that you've destroyed their air defense systems, their radar, their navy is at the bottom of the ocean. We know that America is winning this fight. But when they destroy or they shoot down one of our Apache helicopters and we strike Iranian targets and then they fire missiles at our bases in Bahrain and Kuwait and Jordan, we have to fight back. So when you say you don't think America has the appetite to do what we're seeing tonight, I think we do. I think we're ready to see this because كم تريو زلهم لك عبتا كوينات كتو ويدليتهم نيروم صب بكل من قدي سقمتك توصدي خدل لغا تدالي خادي خازل لغا نحنا ولو كل نقراتهم دمسيس كاكم زلخا نفلت انت لنا جن ني هليكوبتر نهنا مهرا مومن كم دما ابتن بيزاتنا اب بحرين زنبره يكون اب جوردان زنبره يكون اب كويت زنبره مهرامهم توطعنا سلازلنا نتخد قبرو تحسب زلخا كوينات اب غن خاينا زلنا شوحات لنا اينا كوينات ولولو نسبه امريكا زوكل يكونن من كم زاتري وم زلهم نتكوينات كمي غيركا ارسين كاتو دارغا قريبي زلو نبلو طرايم تباهيلو بكل من قدي ناب كوينات كاتو كبيت تخونه غوسغواس يوم جيرون فوكس ميديا ناب كوينات كملسو بقى انا تجميرو زنبرنا كتمعاتي عبي كوينات نقيرلهم سي كومي يلن زغبرو زنبرو اجوخا ابغن خلنا حزب امريكا مساخا يزلو قصل طرايتا كوينات طراي تملسا سلام ايتبلنا بلو نعاتاتهم طلم ابيلو سلام كغبري خايلو مبزحتهم هجي زحزون زጭብጥዎ ጠፊዎም ኣሎ እዚ ናብቲ ኩናት ንኸመልስዎ መዓት እዮም ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ኣሎ ግን እዚ ማለት ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ላዕሊ እዩ ምክንያቱ እቲ ኤስታብሊሽመንት ፍላይት ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎ ንኣሜሪካ ድማ ዝቋፀራ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝቋፀሮ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ሸውሃቱ ክሳብ ሕጂ ላዕሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ያትስ ዋይ ድማ ነዞም ቤዝናቱ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ናበይ ክኽየድ ከም ዝኽእል እቲ ዝግበር ዘሎ ዘይኮነስ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ኩናት ዝነግረካ ንሱ እዩ ዝያዳ they already ነቲ መንገዲ ዝሕብሩ ሰሜን ወላ ኮምፕሊት ፕሮፓጋንዳ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ይወፅን እዩ ስለዚ ነቲ ጠቕላላ ትዕቢትን ተሃዲድን ዝመልኦ እቲ ዘረባናቶም ግን እንታይ ዘርእየካ ማእዝን ናይቲ ኩናት ናበይ ክኸውን ከም ዝኽእል ቀፃሊ ምስ ዝራኸቡ ሰሚዮም ቴሌፎን ብኦም ምስኦም ይትዛረብ ዝሓስቡ ንሱ ዝያዳ እቶም ቅርበት ዘለዎም ብምሎም እቶም ዝዙርዩ ዘለዎ ኣብዚኦም ዝመፁ ደስዋይ ድማ ድፍቶ ሚድያ ኣይኮነን ማረ ናይ ኣኽረርቲ ሚድያ እዩ ግን ዝሓሸ ናብቲ ወላይ ትፍተወቱ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ካብኣቶም ኢኻ ትረኽቦ ፈቲኻ ፀሊኻ ማለት ደስዋይ we need to ንዑ ንዓታቶም ክንሰምዖም ንግደት ዘለና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሳቶም ድማ ኩናት መሊሱ ክቕፅል ብፍላይ እቲ ኣርማ ናይ ኩናት ዝኾነ እንታይ ኢሉ ነይሩ ስምዕዎ President Trump spoke out after the overnight airstrikes against Iran. He wrote this on Truth Social. The United States will be hitting Iran, whose Navy, Air Force, radar, anti-aircraft and all are going to hit at very hard-taking points. And the four-star general, are we now beginning to finish the job? Well, I think the president still wants to see if he can get a deal with these guys. And obviously he's using leverage of military operations to try to achieve that end. And our operations have been limited. And what do I mean by that? We've gone after their air defense systems, which would be the first thing we do in any event, and a lot of their radar systems, etc. But كم تري وزلهم زي جنرال زي ناتو تمنيت انتهي مسلكم إيران كتمارق طلع كتمارق يودا حسب لك أبتكون النت فتيم يلن دونالد ترامب انت واحد رياليستيك ولو كبعفو جنب منبو يزارب تقوني ولا أقرقر ولا زي كون زارب يزارب تقوني أبكون النت جني عمني دواتون فلتي بزيات يعني نشتي كبرزلنا بدونالد ترامب نشتي كبرزلنا سعرتك قبل زغل سبي على مش كم زي دوغماتيك زغونه نايقدن كسعر يلو هاجرنا بحدقا كتوا زغل اتليست سعرت كم قبال ونصبغي من قد كتكير كتقدت كلها كتقبل كتكلها لك at some point you don't win every battle نقول له هذا كينات نقول له نقر زعت خيات سعرون تعوته له مالته يكون قال لنا تات من قد كتكير بتقدر له زي كتكير لك so Donald Trump at least he's trying to change his course من قد كغير معازن كغير عنفت كغير يحسب له ስለዚህ بعالزي already they are trying to pull everything كل ነገር بزن ناخرادنو ናብታ ኩናት ክመልስ ወይም ዝደልዩ ዘለው ስለዚህ ሕጂ ከድና ክንውድኦ ኣለና እቲ ታስክ በቃ ሰያታ ናይ መወዳእታ ኣልቲሜት ክትግበር ዘለዋ ከድና ነቲ ኩነታት ክንውድኦ ኣለና ይብሉ ዝውዳእ ኩነታት ከም ዘየለካ ይፈልጡ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ተዋፅኦን ዘይተዋፅኦን ፈሊጥዎ ኣሎ ኩላ ፈቲኑ ዝሰለጥ ነገር የለን ኩላ ነገር ፋሕ እናበለት እያ ትኸይድ ዘላ ረይዎም ፋሕ ከም ትብል ዘላ ባዕላቶም ፀብፃብ ዝሃብዎ
Okay, so this is Keshem Island, Minab, Sirik as well. They were all hit overnight. The area of Isfahan apparently taking hits as well. What the president told Trey is that 49 Tomahawk missiles aimed at targets about 40 miles outside of Tehran. That might fit for Isfahan in the nuclear program that had been developed in that area. Now, with regard to Karg Island, this all came out in the last 60 minutes or so. The reason why Karg Island is so significant, it's well off the shore here. Well off, I'm saying 10, 15 miles, okay? But it's in deeper water, that's the point. So you can get these giant vessels from all over the world that can easily pull up the Karg Island. They can load the oil onto their vessels and then move their way down to the Strait of Hormuz in this direction here. The reason why this is so significant is because if you take control of Karg Island, you will take control yet again of the economy of Iran. Many military analysts coming on our air over the past several months said this is what you need to do. It hasn't been done. But if you take Karg Island, you have to control it. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መጀመርያ እቲ ዝገበሮ መጥቃዕቲ የርእየኩም ፀኒሑ እቲ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ኣበይ ነይሩ መብዛሕትኡ እቲ መጥቃዕቲ ናቶም ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ነይሩ እቲ 49 ተማሃክ ሚሳይል ስለምንታይ ተማሃክ ሚሳይል እዚ እውን ክሕስብልኩም እዮም ዝፍትኑ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ተማሃክ ሚሳይል ክጥቀም ተገዲዱ እንድሕር ኢሎምኩም ተማሃክ ሚሳይል ማለት ካብ ርሑቕ ካብ መራኽብ ዝትኮስ እዩ ወይ እውን ካብ በይዛ ዝትኮስ እዩ ዋይ ኢዝ ዛት ክሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ስለ ዘይድፈር ዘሎ very significant information حبوا يم زدلو زي أكيد حبريتا كل عيرنا إيران إير فورس ناتوم إير ديفنس ناتوم ميتي دبل دونالد ترامب نقول مشيتن كم مزمورن كم درفن غيرو حسوت يزي أمريكا نفرتنا تفتسي ما أب كل عيرنا إيران تقريبا يلا that's why كبروا حق بميسايلات بتمهاك ميسايل زد كعزلو لم تاي أنت غريبهم كل عوان خوليهم they are really afraid بأير فريهم الله بمراخب فريهم الله نبيران قربي دليلهم زلو and this is a clear نصر زخونه demonstration ويكا نصر زخونه مرأيا إيران حيلا خمسة لا كوينا زرزيو حيال زخونه وتدراوي عقمي أما عبيلا خمسة لا إيران نصر يزي سلام تايلوك ماله كوينات كجمر كله تذكرتوا خينكم كل عيرنا إيران بقى تحت وريدنا ندبدب دلنا ينزلون نيرون كم دليتنا نحن بتقولوا دلنا يبلنيرون أبزمو قراء سخص زنبرو لجزيجن أيقوننا نبت كبابي أصبحهم نكره ولا تكونات كود داخل مالتي كبيت حدا جاي وريدوا سلازي كل عيرنا اير ديفنسنا إيران نحيا لك كم زماتي الزمالة دما أمريكا نبتبوتك قربي دليل اللون سلازي كابروحوا بزتكوس ميسايلات يوم عبزي وشمت حرمز تعلمون يا نتر الكعب بمولو تسقبروا وزلو دداب وشمت حرمز نمخفاتي غالا زر أربع سرعات مغيار بلو نتيران كيت كاقل نيوكلر قال تريفسو كميجرنا وشمت حرمز كن كفتن غلي هذا لا تعلمه كل تتقصناتهم أبز حلفة لسي ورحي كل تورحي أبو شمت حرمز رايزة القراب كبابي سلازي الساونا يسالت أتن مالتي نعم زي بتاع ما قداسيو قلتيلهم نتا كاغايلاند تبحال دما كم تارجت وشيدو مانيرون كاغايلاند مالت ندادنا إيران بمولو تريفاينراتنا وطاويزلو سلازي نوعات تاريخا كابت بوتاتي نبع داقاتا تقرب اللي بوتاي سلازي نزيا بوتا زياق نحزال لنا زبلوتهم آخرتنا دونالد ترامب دقفتيهم So the reason why Karg Island is so significant, it's well off the shore here. Well off, I'm saying 10, 15 miles, okay? But it's in deeper water, that's the point. So you can get these giant... أجي أبتي بوتا تريولم تكاغا لند زبال هذا قد تاسد سيدنا ناي إيرانيو نداد مبزحتو دس آري غاز أويو سلازي نزكو أسدويهم حسب زلو وي حسب نيرم تقوني كل سبب فلتيو سلام تاكم زي قبروا مغنياتو إيران نتسراويتا وزمز دخ أخذ قبر خم تخل صبو يرم يمسفلتو أيكونن أب منجاجا ناتو متيخا أب بحرين زلو بيز ناتهم أب جوردان زلو بيز ناتهم أب قطر زلو أب سعودية أب سلطان إير بيز زلو أب سعودية يكون أب إمارات زلو نخلاتهم حمد جيراتهم زلا أب منجاجهم متيخا انتبه حسن الناس اللي زلا كاغدعن سلازي كم حساب كم زربا كم مفرار هدا عم برا بايتك تقبر زغل هاي نبرن that's why ما يتقبرن so كم تري وزل لهم نزيا ملحسو نزيا كاغايلاند كنوزال لنا نعوك نحزل لنا أنا تبع للزراب زنبره well this is not the case بقمت قالوا انت كبلكم هجيز إيران كم قبر ملسين ساتهم سهرموا أبي كم زهرموا كريكم so زي نكندزا عينت كهرم زغل عامنت لهم إيران then why do you think تكالي نجار زكال كوينك سمعك it's impossible so impossible كتب لا يتغنى تقولتات اللي جن واقع كفلهم كم زغلجن صبوا جيرو تردي ومالله now Iran meanwhile has إذا تري وزلهم إيران نبي بوتا كم زهرة متاب جوردان زجبر ومتقعتي already العمو كم زهرة ما يزنقر مهنياتو من قصنا جوردان تاكل تسميه إسرع مسائلات أمكنة يلو
ኢራን ከኸንደይላ 12 ሚሳይላት የተኩሰ ኢሉ ስለዚ መን ይድሕሱ ዘሎ ዝተኮሰ 12 የተኩሰ ኢሉ እቲ ዝተኸላኺለ ዝብል ዘሎ ድማ 20 የተኸላኺለ ክብል ከሎ somebody is lying and we all know መብዛሕቲ ግዜ ኣይተሓረምናን ዝብሉ እቶም ሃገራት ዓረብ እዮም ፅንሕ ኢሎም ግን ሓመድ ኮይኖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢራን ኣድሚዓትሎም ከም ዘላ እቲ ናይ ኣብ ጆርዳን ሃስያቶም ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ባሕሬን ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እዮም ጥዋዕዋዕ እዮም ኣቢሎሞም ዘለዉ ናይ ኩዌት ከምኡ የለን ጥዋዕዋዕ ኣቢሎሞም እዮም ስለዚ ኣብ ጆርዳን ግን ክቡር ዝኾነ ቴክኖሎጂታት ነይርዎም እዩ ስለዚ ምክንያቱ ነዊሕ ኣይተሃረመን ነይሩ እቲ ጆርዳን ስለዚ ኣዘንጊዖም እዮም ረኺቦሞም ዘለዉ ኢራን እንታይ እስከይገብሩሎ ምክንያት ይደልዩ ልክዕ ምክንያት ይደልዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ምስ ሃረመቶም ኣበይ ከም ዝሃርሙ ተዳልዮም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ፅበያ ቦታ ድማ ይኮነ ዝትኩሱ ዲስ እንታይ ኢልና ኩነና ኤስካሌሽን ዶሚንያን ስመን ኣለዎም ነቲ ኩናት ናብ ዝደለዮ ከስፍሖ ዝኽእል መን እንድሕር ኢልና ኢራን እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣብ ፅፍዒቶም ኣብ ገፆም ክፅፍዖም ከላ ኢራን ኣበይ ግብረ መልሲ ከም ትብ ኣሜሪካ ይትፈልጥን እያ ኣክንዳ ኣብቲ ገፃን ኣሜሪካ ትሃርም ኣበይ ትሃርም መሲልኩም ኣብ ከባቢ እዝና ትሃርም ወይ ከይዳ ኣብ እግራ ክትቆርፅ ትፍትን ወይ ገለ ስለዚ ኣብዘይ ትፅበየ ቦታ እያ ትሃርማ ዘላ ዳትስ ዋይ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ወይ ዶናልድ ትራምፕ ሃሪሙ ክሃርሞ እናተፅበዩ ከሉ ደቁ ዘለዎ ቦታ ይሃርሙ ወይ ገለ ዝሃርሙ ስለዚ they really hurt him ኣብቲ ዝስምዖ ቦታ እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ በዚ ድማ ከይፈተወ ከጥፋየ ዝብላ ዝነበረ ቃሉ ዓፂፉ ናብ ምንታይ መፅኡ ክዘራረብ ኣለኒ I want to bring you some breaking news, though, and that is that in the last few minutes, the U.S. President Donald Trump has taken to his Truth Social platform, and he has posted the following. Based on the fact that discussions with the Islamic Republic of Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved, I have, as President of the United States of America, canceled the scheduled strikes and bombings against Iran this evening. Discussions and final points have been in both concept and great detail approved by all parties involved. And then he goes on to say the blockade will remain in full effect until it's finalized shortly. Let's go to our White House correspondent. كم تريو زلهم حرتي نوح مفررهن تحديدا مقبارو بزح زرب مس the Islamic Republic of Iran شما تعافري وكسع كندي أمين خمسة اللي بزيغات فلت based on the fact that the discussion with the Islamic Republic of Iran that's also that tells you already كسع كندي respectable الإيران فتيرو خمسة اللي يرينا له so Republic of Iran have brought to the highest level of Iranian leadership and approved. ስለዚህ ዝርርብ ምስ ኢራን ዝግበር ዝነበረ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ መርሕነት ናይ ኢራን በፂሑ ከም ዘሎን and በቲ leadership ብሱፕሪም ሊደር ማለት እዩ ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ I have as a president of the United States of America canceled the scheduled strikes and bombings against Iran this evening. ስለዚ ንሎሚ ለይቲ ወይ ንሎሚ ምሸት ክገብሩ ሓሲበ ዝነበርኩ ደብዳብ ተጠዋቢለ የለኹ ይብል ኣሎ ኢራን ኣይኮን መርገፂ ቀይሮም ንሱ ይቀይሩ ከረየኩም እየ ስለዚ ንሳቶም ሓሳብ ንኸይሃርሞም ኢሎም እሺ ዝበልዎ ገይሩ ይደቕርቦ ደሎ ሓሶት እዩ ግን እዚ so discussions and final points have been in both concept and great detail ስለዚ እቲ ዝርርብ ናትና ፅቡቅ ስጉም ትኸይድሎ approved by all parties ብክልቲኡ ወገን ድማ ተቐባልነት ረኺቦም ኣሎ including the United States, Israel ከምኡ ድማ ብኣሜሪካ ብእስራኤል ብስዑድ ዓረብ Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, and others ኩላቶም እውን ተቐቢሎም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ breaking news ነይሩ ናብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ እስኪ ንእሽተይ reaction ናቶም ናይቲ ጋዜጠኛ ክንሰምዕ Not hearing anything more from the White House. The U.S. president is the messenger. So what we have heard, though, in the last hour is that there was a lot of effort going on with regard to diplomacy. ነዚ ትዊተር ናቱ ሰብ ንዑና ራእዮ ከሎ ድማ በዓል ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ ዝበሎ ከረየኩም እየ ማለት እዩ because it's really crazy እንድዩ ፅላለ እንድዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን እቲ ፅላለኻ ክትርድኦ ዘለካ እዩ ካልእ ኣማራፂ ስለዘየለ the guy is just driving the whole world into nuts ይብሉ ዳርጋ ናብ ፅላለ ገፁ ኢና ዓለም ዝወስዳ ዘሎ Great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like the market goes down. That means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down. And when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon.
which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. Very good. ስለዚህ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ዋጋ ናይ ነዳድን ብዛዕባ ዕዳጋታትን ብጣዕሚ እዩ ዘገድሶ ዘሎ። ስለዚ ክገርመኩም ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ኩሉ ሓሶቱን ተሃዲዱን ተሓሶት ከም ስትራቴጂ ብጣዕሚ ተጠቂሙሉ። ለሚቴልዩስ ብዙሕ ግዜ ነገ ተዛሪብና ኢና፣ ግን እዚ ምትላል ንዕዳጋታት መበል 38 ግዜ ዲ መበል 39 ግዜ ዲል ቀሪባ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ተጠቂሙሉ። ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ 10% ናይ ነዳዲ ናይ ዓለምና ወይ ናይ ዘይሃ ሃይድሮካርቦን ዝበሃል ጋዝ ይኹን ነዳዲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከይወፀ ንዕዳጋታት ዋጋ ናይ ነዳዲ ግን ከባቢ 86-90 ገይርዎ ኣሎ ነዊሕ እዋን። ነዳዲ የለን እኮ ብዓለም፣ ግን ብሓሶትን ብምትላልን ነቲ ዕዳጋታት ስቶክ ማርኬት ኦል ታይም ሃይ ኣብፅሕዎ ኣሎ። ኦልስ ቤዝ ኩሉ እዚ ብምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ? ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ሃፋን ተስፋ እምበራ ባይታ ዝተገበረ ተቐየረ ነገር የለን። ስለዚ ሂ ሪሊ ሰክሰስፉል ማኔጅድ ነቲ ዕዳጋታት ከታልሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘታልሎም ዘሎ ወይስ ክታለሉ ስለ ዝደልዩ ምስ ቃል ኣርስቲ እዩ። they just want somehow ነቲ ስፔኩሌሽን ክቕፅል ስለ ዝደልይዎ ዘሎ whatever he says ኣብቲ ዕዳጋታት ኣወንታዊ ኢንተርፕሬቴሽን ወይ ከዓ ትርጓሜ ይወስድ ዘሎ። በዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንጂ ዲል ቀሪቡ ከም ዘለውን ክፈራረሙን ተወዳዲኦም ከም ዘለውን ንሱ ብኣካል ክኸይድ ከም ዝኽእልን ግን ክኸይድ ከም ዘይክእል ግን ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ክኸይድ ምዃኑ ኣበይ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ምናልባት ኣነ እውን ይኸይድ ክኸውን ስቕ ኢለኩም ኬዲንግ ዝኾነ ኣብ ጀኔቫ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ is kind of selling this thing ከም ሕሱም ኢድ ይሸጦ ዘሎ ሓቅነቱን ንትግባር እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ it looks ከም ዲል ተቐራሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዘፍልጥ ዘሎ። ንእሽተይ ንስማዕ ኢታ should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi. I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. And I'm going to be talking to Turkey. President Erdogan is great. And it's really a wonderful thing. With a lot of spirit. Pakistan was fantastic. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዲል ተቐራሪቡ ከም ዘሎን ምስ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝተዘራረበ ምስተን ሃገራት ኸሊጅ ይዘራረብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። I'm not sure if this is all ኣብ ትግባር ክበፅሕ ዲ ኣይበፅሕን። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዳብል ቼክ ክንገብሮ ኣለና። መጀመርያ ዳብል ቼክ ድማ ቤን ኢኻ ትገብሮ ንዝብለካ you just have to look into ካልኦት እንታይ ይብል ኣሎ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ዝርርብ ይዝረብ ኣሎ። let me show you this ክልተ ነገራት ከሪአኩም እየ። one is ኣብ ምንታይ ተሰማሚዑ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ኢራን ዝወፀ ዝበልዎ። መጀመርያ ካብ ኢራን ዝወፀ ዝበልዎ ድሮፕ ሳይት ማለት ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ዌብሳይታት ኣብዚ ኩነታት ኩናት ናይ ኢራን ኮይኑ ዘሎ እዩ። ድሮፕ ሳይት ማለት ዝበለፀ ሓበሬታ ካብ ኢራንን ካብ ኣሜሪካን እናቀናበረ ዘምፅእ ብሓቂ ኣገዳሲ ምንጭ ናይ ሓቂ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። So new Iran says no final decision has been made on US proposal as far as reports Washington dropped new demand. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብወገን ኢራን ዝኾነ ይኹን ዝተወደየ ውዱእ ውሳነ ዝተዋህበ የለን። ምክንያቱ ፋርስ ኒውስ ዝበሃል ማለት እዩ ኣሜሪካ ሓደሽቲ ጠለባት ስለተምፅእ ዘላ ዝተወደየ ነገር የለን ይብሉ። ከምኡውን ናይ ኢራን ፎሬን ሚኒስትሪ ስፖክስ ፐርሰን እስማኤል ባጋይ ዝበሃል ማለት እዩ said Thursday that Tehran has not reached a final conclusion on the text of the proposed memorandum of understanding with the United States, adding that the relevant institutions are still reviewing every detail and that sometimes will ዘሎ በወገን ኢራን ውዱእ ዝኾነ መደምደምታ ይበፅሕናን ኣለና። ወሃቢ ቃል ናይቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ዝበለ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር እዚ ኩሉ ዝዝረብ ዘሎ ስምምዕ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ። like this is also ኣብ ከበይ ዝበለ ፋንታዚ ዓለም ከም ዘለና MOU ክንረዳዳእ ሲ ንረዳዳእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ነዛ ሕጂ ዝብልዋ ዘሎ ዲል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ምስ ገበሩ እዩ ትዝርርብ ክጅመር
It's just fantasy نمزار زل እንታይ ክገብሩ እስከ ክንረዳዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ንክረዳዱ ይተረዳዱን ኣለዉ ዝርርብ ንክጅመርሲ ንረዳዳ ሲሪየስ ዝርርብ ጌርና ነቲ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ዝርርብ ንክንገብርሲ ንረዳዳ ሕጂ ንረዳዳ እንታይ ይብሉ ኢራን ኣብ ምንታይ ኢና እሞ ክንረዳዳ ይብሉ ነጥብታት ኣሜሪካ እዝን እያ ከም መዛረቡ ክጥቀመሎም ትብላላ ኢራን ካ ኖ እዝን ነጥብታት ጥራይ ክዘራረብ ዝኽእላነ ትብላላ ስለዚ ኣብ ምንታይ ከም ዝዘራረቡ ስለዘይ ተረዳዱ ይትቕፅል ዘሎ ፀገም ስለዚ ናብቲ እስከ ናብ ኒውክለር ናብ ከምዚ ክንረዳዳ ኢና ኢሎም ድሕሪ ከይዶም ድሕሪኡ ክረዳዱ የማይረዳዱን ከካላርሲ ይኸውን ስለዚ ብሓፈሻ ከም ትሪእዮ ዘለኹም ብወገን ኢራን ዝኾነ ነገር ንርኢ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እውን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ክንሪኦ ኢና ንበይኑ እሱ እውን I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. Great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared, I'll be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ብወገን ኢራን ዝኾነ ነገር ዝተወደአ ነገር ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ዝተወደአ ነገር ናብ ምፍራም ዝበፅሐ ኣብ ፋይናል ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ can we trust him ዓለም ክትኣምኖ ትኽእል ዶ listen to ኣሜሪካውያን መጀመርያ كأمن وقول ده بخلتي شانخ زلوا بديمقراطس كنرينا بريبابليكان كنرينا كده فوتنا إيران أمريكاين كأمن ويقول Steve Witkoff did a great job. Jared. Effectively, he says that right now this agreement is subject to the finalization of documents, that there will likely be a signing in Europe soon, maybe over the weekend, adding that he will not be there, but Vice President J.D. Vance will, adding that the whole Middle East is happy. What is your reaction to these remarks, and how optimistic are you, Congressman, that this deal is actually going to be finalized, given that we've heard some of this from President Trump before? Well, this is apparently the 37th time that he has said that Iran's at the table, they're making a deal, and the war will be ended. This is the same administration that said the war was terminated way back on May 1st. It's June. It's in June, folks. You know, this is the same president who has demanded the unconditional surrender of Iran. Unconditional surrender means no conditions. There are no documents to be signed, things to be exchanged, no transaction. I mean, he sounds like he's making a real estate deal here, buying a casino that he can bankrupt or something, not actually doing what we need to do to. بحفشة كم تريوز اللهم ناي ديمقراطس أبال ناي كونغرس ناي أمريكايو زبلو زلو دما زبلو زلو ستودى نقري دمسلي لي حتى له كمين عن ريوز لنا كل تودينا مفرام استبصحي مثل على الوسي مبل 30 شو عتن جزيين كم زلنا زل فريق تعلق غامش له 30 شو عتن جزية ديل تبصحي كم زلوا زنقرنا كوينات أنا تحد ورحمش كم استودى زنقرنا سبيل كم حجي أبستج وتيو تفرارينا وش متعرمت بحق بقاسيلون عالم زمانيل سلازي how do we believe him كم يقرنا نعمل يتعطو كنديك زي كم يلزلو سبز حارق تزكلتك زي 3 زيك تعمل طريقة 30 شو من تنقلي ورك 30 ساعة يمزلو زلو جزيو ديل تبتصحي زلو زبلنا زلو so we'll see نزا كسب ويكند كتنكسا قصي أزياء كم زدو كم تدو كم زدو ناتبالي كسب سوني سولس كتصنع حتى خلط خواني أزياء and then تهريو كرعي بحفشة كم نريز دلنا نزل سبز أمينكا خيات زخل هيكونن يمزولو زلو الزي حدا ديل كم زخليل كأمينكا وانترغاقيكا كدك سالة كمالتا يكونن it could be very likely ناب حسد كون كم زخل حسد نكون زلو تقولو زعبية مخان مغنياتو نتو كنتات كررغاقو يزددلي كنت مسترغاقا دما قد ما كنت مغنياتو حسد كون كم زخل زنفت كل زلو أبزريو نمنتاي سماع كم زلو نزن تسمعهم سبات بعلو كزلق جمري مجمريا أبتي nuclear زبلو زلو إيران commits to never acquire a nuclear weapon إيران زخون يكون نيوكليراوي بومب كتمعبل كم زي بالله نزي كاب قدمو إيران فتوى ونالوا نيوكلير يقبرنا إلاسي بهاي مانوتاسي تزموت سبريم ليدر ناتو تزازونا محلالي فيه
كم نجر نخي قبره كابو Iran to open to Iran be open to downblending their highly enriched uranium inside Iran under the supervision of UN inspectors. لذي نتي دلوم highly enriched uranium دما downblend قبره نتزلو درجة نتحت جزء كوردو كم زما يبزح كادي خاكله كتبلاشو ويون تي كلتيف كان خدت كمالوت زليه كان نجر ندحري كتمل سلو تخل ما أجباب له نزد ما تعذبتنا UN أبزلو وجنا وشت إيران كجبر زي نجر زي زي فلتو حدش نجر كون غلي نزجن كأنه كوينات نجمارو أبشمقلنا ناي عمان حراي لهم نيرام إيران أنت تيت كي تتكوست كلا نزي جبهال زلو كله قبروه حراي لهم نيرام سلازي 100 معلتا بكينات مسانحكا حجي نوع مقبال إيران يكون تقبلوا زي الأمريكا دونالد ترامب يتقبلوا زي من قد غير Steps on Iran's nuclear program would only take place if a second deal on the second stage is reached. تقولنا إيران program لما ما أسيخ قبر بلو only نتي كالق قطعتنا يتسمى مستسمع معيم بزعبا ستريت بزعبا وشمت حرمز دما أمريكا نتزلوا بلوكيت كالتفاق تعطوه إيران دما نتزلوا straight opened without tolls بزي زغوني هون كفليت نكغفت أبتكد مكينات زنبري درجة دما أوش 3 مع 5 بس كبر أب قداينا ليبانوس ريو ceasefire in whole Middle East إسرائيل قبل على ليبانوس تقبروا زلا يخون أبكالو كله تطو كتبلو زي أب كله مع كلام مبرا Middle East including Lebanon أب كله ليبانون يخون أبكالو كجبر sanctions on oil sanctions on oil lifted for 60 days. So these were the conditions of تمجمرة السمامي عمزنا برو and probably كابزو وسعيد ما زغير نجار كل كونس لز دونالد ترامب بزح نجار كجدف مغانون بزح نجار كغير كم نتفروزن أسد ناتهم كفنوا مغانون من البعض دمجي لغ قبري يقل خون سلازي many يدسعر زلون دحري لهم كابزي we all know Donald Trump من قد كيرو أبتنا إيران ودي قزلو سلازي انتاي كجبريد فتن زلو أقدموا نتميدياتات من بلايد كيرو نسو كم استعوت كم السلي فتن على بس أبايتا كرقلو إيرانويان زدليو ومسرقة بترايم حرايك ولا زقلو مغنياتو دينو تكوينات تقتيلو من زيادة كقدا كم زغل تردي ومالو من زيادة أب تكوينات أولاد تنت كم زلو تردي ومالو سلازين دونالد ترامب الشك بلولو ويون من قد غيروا مسو كسمام علو زقلو تجديدهم أب زيد اللي هو نجار زعتوا لمغنيات يرايهم سلازي اللي سلازي أجاي ده تي كونتات كانوا يقولنا تدونالد ترامب زبلو زلو مجمريا كون كون ذات راتر كوينو ولا أنت كوينو إيرانويان خاصبوا لزغلهم بر دونالد ترامب خاصبوا له قداي كم زي اللي يمزنوا زلو سكتنا تو دقفت دمان تايب له نسمع. I'll handle the financial part of this, and there was a financial part of this because when the president made this announcement on social media, the market shot up and oil went down. But I'll start with you, Geraldo, on that basic question of why this time might be different. But first, here's what the president actually announced in the Oval Office at the start of those remarks. Here's how he put it. Listen. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. The whole Middle East is happy. And long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. We've been taking out many ships that nobody knew. So, Geraldo, for people who say, all right, I've heard this before, we're going to have a deal, does this time or those comments feel different to you? بحفشا كم زول وزلو دونالد ترامب ديل كم زبس حين قرالو تعداقات الدماء أول تاو قبر ملسيه بلو قد محجي ديلي ما تسكم زلو بزعق زي سمعناينا كابتنا قد محجي زنبرا فليز بلدي قوون هجي ويس أخيل ويو كأريلو زغل من قديه اللي قوون يمزولو زلو سلازي what is gonna happen now نزبل كم اللي سكولو سمعوه. Well, it does at first blush, and I hope to God he's right and that he's literally knows enough to tell us that there is this very strong detailed memo of understanding and that all that lies between now and
deal is the finalization of documents. He certainly sounded, Kamal, that as if this was a done deal, almost a done deal. And he was asked specifically, does the new supreme leader sign off on it? He said everybody signs off on it. So I know that he has been hyping. I know that he's been exaggerating. But let's take the commander-in-chief at his word. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ፍልይ ዝበለ ይመስል ገለ ነገር ዝተበፅሐ ይመስል ያ ማለት ከፈድዕዎ ይደልዩ ኣለዉ ደገፍትናት ስለ ዝኾኑ ከም ዘጋንንን ከም ኣፀባቢቑ ከቕርብ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ግን ተስፋ ንገብር ሓቅነት ክህልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወላቲ ናቱ ሃርድ ኮር ደጋፊ ወላቲ ቀንዲ ደጋፊ ናቱ እውን ነቲ ዝብሎ ዘሎ ንከኣምኖ ይሽገር ከም ዘሎ እዚኣ ድማ መወዳእታ ሽላይ ኦፍን ኩሉ ግዜ ትሕሱ እንድሕር ኮይንካ ወላቶም ፈተውትኻ ንከኣምኑኻ ይደሸግሮ ስለዚ እታ ሓሶት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ሓሲኻ ንዓመት 2 ዓመት ትኸደላ እንተትኾንካ እኮ ናይ መዓልታት እያ ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ክቕየር ዳይቅየርን ክንርዮ ኢና ስለዚ ንሕና ፍርቂ ሓበሬታ ወይ ርብዒ ሓበሬታ ጥራይ ዘለና ንሱ እቲ ዲል ክኸውን ዳይከውን ንፈልጥ እዩ ስለዚ 37 ግዜ ሓሲሱ ክብልኹም ከለዉ ዲል ከምዘይ የለና ፈለጠ እዩ ይዛረብ ነይሩ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ዲል ክብፃሕ ከምዘይ ክናፈለጠ ብተደጋጋሚ ክሕሱ ዝተረኣየ ፕሬዚደንት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ክብፃሕ ዲ ኣይብፃሕን ይፈልጥ እዩ ግን ክሕሱ ዝመርፀሉ ግዜ ካሎ ተሓሶት ናቱ ድማ ንሕደት መዓልታት ከንቀሳቕሶ ይኽእል ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ዋላ እቲ በይዝ ናቱ እዩ ዝጠራጥር ወይ ከኣምኖ ዝሽገር that they're subject to finalization of documents. There is a very strong, detailed memo of understanding. Remember, that memo of understanding only then gets you to the negotiation of the final deal. Right. But it did sound certainly to me as if this is a major step, and that the market's reaction that Doug will talk about, it's not irrational exuberance. It's exuberance over the fact that we have a deal. Before we do that, Admiral, your view on all of this, do you agree essentially with Geraldo's main points? And what about the president's point that the reason we're at wherever we are right now is that Iran has taken such a pounding, including over the last couple of nights? It was clear that Iran was very much engaged in their standard delay tactics as they use in all of these types of negotiations. And so certainly using the military part of diplomacy was effective in getting them to the table in order to negotiate the top level requirements for this deal. ብሓፈሻ ከም ዝብሎ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ እምቢ ምስ በሉ ብሓይሊ ከነስምዖም ስለ ዘለና እዚ ለንቀነ ንገብሮ ዝነበርና ደብዳብ ምናልባት ውፅኢት ኣምፅኢሎ ክኸውን ኣለዎ ብኡ ተገዲዶም እዮም ምሳና ክዘራረቡ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ እውን ክዘራረቡ መሪፆም ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ በይዝ ናቱ እቲ ሓደ ሳይድ ግን ፈፂሙ ኣይተቐበሎን economy out of the strangling grip of Iran. So we just can't trust anything that he's saying. Maybe there will be a deal, maybe there won't. So far, 37 out of 37 times thus far, there's been no deal, even though he's promised there would be. The president there spent a bit of time describing his communications with leaders in the region, U.S. allies that have been impacted by this war. He specifically mentioned Bahrain and Kuwait and obviously Israel as well, saying that he spoke with Benjamin Netanyahu, but a source tells CNN that this announcement caught Israel off guard. It's certainly possible that the officials that CNN has been speaking to were not made privy to this information or were not aware of what Netanyahu knew, but I do wonder that as Trump says Israel approved this agreement, do you think Netanyahu needs to be looped in on these negotiations before the president posts something like this? ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ባህሬን ይኹን ኩዌት ከምኡውን ምስ እስራኤል ተዘራሪቡ ከም ዝበፅሖት መደምደምታ ገሊፁ ዘሎ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ግን እስራኤል በዚ ሓበሬታ በዚ ውሳነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን በዚ ፖስት ናቶም ሃንደበት ኮይኑዋ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና ነተንያሁ ሰሚዕነ ይርድዩ ተኻልእ ክፋል ናይ እስራኤል ከሰሚዕነ ይርድዩ ንፈልጦ የብልና ግን ብሓፈሻ ካብ ምንጭታትና ንረኽቦ ዘለና እስራኤል ከም ዘይተሓበረት እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚኣ ድማ ኣገዳሲት እያ እስራኤል እያ ተፍርሶት ነገር ኣብ መወዳእታ Well, if you remember, when the initial ceasefire, as they've called it, although it's a farce of a ceasefire, but when the initial ceasefire was put into place, it was very clear from Pakistan and Iran's perspective that that meant Israel was to cease operations in Lebanon. But apparently, Netanyahu didn't get that memo because they continued operations in Lebanon, and that's the excuse that Iran has often used for continuing the war. So the reality is that he does need to get everybody on the same page.
قد ما حجي مقرات توصيف جبر كله بباكستان وننتقونه إسرائيل أنا يسمعكون إلى إسرائيل يا كتفرسو جميرة لذي حجون إسرائيل أمين كأب تكون تات إتي خانت زي كوينو تغطس زخل نجار كلي كلني مهنيات إسرائيل كي منكا كبتصح زخل نجار يلان يزول زلو بحفشة تفرسون زخل إسرائيل مهنا صبوا جرام سلزي فلتيو نجزيو دونالد ترامب لما نتنياهو جديدو زخون خد بروز زخل أي مسلني زلو نحجون أزيز مسل زلو سلام يقولوا له جلا It's difficult to believe Donald Trump زبلو زلو نجزيه خنقط فينا نتترك لنا نعمل سنة مركب نحجو نابزو كنود more details كأدرو نزاد الفيديو ناقبركو حدش نقره اللي خوني بويتوز تغيرون كل خلي مهنياتو زينا كاب زينا بزي سلز غيرو زلو دونالد ترامب نعورينا لما كنقبر لكم كفتننا نحجو نابزو خنودينا بليس لا يقبرو thank you